akatubwira ngo nuko mwabonye nkamubwira ngo nuko twabonye. Mwagiye mu bukwe. Asandi nanjye ndagukunda cyane. Tuzi divorce zihari ubu nyine. Noneho nanezerewe. Umutima urambwira ngo mpereze ndutira gift. None ga namwongoreye muhobe ndamubwira ngo nguhaye gift. Siko nakubwiye. Ndakongera. Bwana sifiwe. Kuko Imana yatugendereye ikamuzana. Ndamukunda. None naje narabimenye maze. Naje nakazaniruka kera ucya nkama musigari kubunye narabimenye. Uyu mugabo mukomera amashene. Uyu ni umugisubizo tugira bamwe b'indani neza gutya indani. Uyu nawe numwe w'indani. Dushobora kwicura mu rukera gutya twavuga ngo tugiye gucira abantu amafaranga tukayamucira tutamugendesheje inama akayatanga. Ntavuge ngo akatubwira ngo nuko mwabonye nkamubwira ngo nuko twabonye akayatanga. Uyu ni uw'indani. Kurumva wa mukobwa we tugiye gushaka muri gisubizo je ndisoba ubukwe. Aba bagabo bafite ubukwe. Uyu mugabo witwa Gile afite ubukwe wenyine arababwira itariki simuvugire ndazizi namara dutumire niturangiza tuze kuba bohora nashaka kugenda agenda ariko agenda iki gikorwa cyabaye. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Nishimiye kongera kubona famiye abavandimwe muri gisubizo. Twifuje kubatumira mu bukwe dufite ku itariki 28 kwa gatanu no ku itariki 29 kwa gatandatu. Kuri 28 doti izabera kuri Mahanaim Ikabuga hafi na Equity Bank. Hanyuma bizatangira saa 6. Ibare gumugisha. Hanyuma kuwa gatandatu church ni Foursquare saa 7 n'igice. Hanyuma tuziyakira kuri Romantic Garden saa 10 n'igice. Gisubizo ni famille yanjye murabizi. Namwe banyamuryango cyangwa abakunzi ba Gisubizo bizadushimisha kubabona kubera ko duje hano kugira ngo tubatumire. Imana ibamugisha cyane. Mubonye abageni yembe nimukomera Imana amashi kubwabo. Iki gitaramo tuzagisohoreza mu bukwe bwa Gile kuwa gatandatu atubwiye. Kurumva papa niho umukunga gutya neza tuzawahagarikira ubabwire mu rugo yuko hazaza special team y'umukunga kubera ko nyine udutumiye ubukwe muri uyu muriro tugomba kujana kugeza mu bukwe. Twishimiye ubukwe bwanyu turakwakiriye mama muri Gisubizo. Imana baho umugisha tuzakomeza tubana. Kurumva Gile uvuga amakuru ga niwo yavuga neza uvuge ko ubukwe harimo umukunga. Imana bagire neza. Hanyuma nimwicare musubire mu zicaro nimbo ya Bea twakira umuvuga butumwa. Hallelujah. Mwagiye mu bukwe. Tube hano tuzamura ibiganza. Asante. Muzamure mureke kuganira dutanga umwanya wa president atubwiriza. Ziringira Kristo wenyine niwe banse ryo kwizera. Menye neza ko Kristo ari we byiringiro byonyine. Ziringira Kristo wenyine niwe banse ryo kwizera. Menye neza ko Kristo ari we byiringiro byonyine. Haleluya. Mishwe muri we ugazaseruka zikonzasa nawe zakayangana
shuka inzira zawe, nagambirira gukora ibyiza, ibibi bikaza imbere. Namenye ko ngoswe n'igicu, ingabo nyinshi zikomeye, ntabwo bamfite habe na gato. Yesu mbere maso, namenye ko ngoswe n'igicu, n'ingabo nyinshi zikomeye, ntabwo bamfite habe na gato. Yesu mbere maso, jina lako nzuri, maana mioyo yetu itafurahia kuwa tumetumaini. Jina lako nzuri, heri taifa ambalo Bwana Mungu waona watu uliowachagua kuwa urithi wako, maana mioyo yetu itafurahia kuwa tumelitumaini. Jina lako nzuri, heri taifa ambalo Bwana Mungu waona watu uliowachagua urithi wako, maana mioyo yetu tafurahia kuwa tumelitumaini. Jina lako nzuri, Baba ni wewe twangojea, tukishika njia zako, na wewe utatuongoza turithi ufalme. Baba ni wewe twangojea, tukishika njia zako, na wewe utatuongoza turithi ufalme, maana mioyo yetu tafurahia kuwa tumelituma. Maana mioyo yetu tafurahia libe sikre betesime. Jina lako nzuri, tutatangaza uaminifu wako, kuna awezaye kufananishwa nawe. Umefanya mingi miujiza, na sisi tutaimba milele na milele. Heri taifa ambalo Bwana Mungu waona watu uliowachagua kuwa urithi wake, maana mioyo yetu tafurahia kuwa tumelitumaini. Jina lako nzuri, maana mioyo yetu tafurahia kuwa tumelitumaini. Jina lako nzuri, Baba ni wewe twangojea, tukishika njia zako, na wewe
Baba ni wewe twangoje, kishika njia zako na wewe utatuongoza, turidi ufalme. Mwaguruke dutere haleluya zirindwi. Fate za mikoro. Lele sime. Bya bindi byose byari bibi byahindutse byiza kubera Yesu. Bya bihe byose byashariraga yaryoheshejwe n'amaraso yiwe. Bya bihe byose byashariraga yaryoheshejwe n'amaraso yiwe. Kwizera kwacu kwashimagijweyo sataheze mu gituro. Haleluya! Haleluya! Pima! Pima! Tuzamura amaboko heke. Tangaza injili. Haleluya. Pima. Hari ibintu wavuze wanshatse kandi urambona. Asandi nanjye ndagukunda cyane. Tuzi divorce zihari ubu nyine. Amafaranga ufite ntabwo yo guha umutuzo n'umutekano. Ikimenyimenyi n'ikimenyetso. Umugore n'umugabo bari mu gukoraga n'abafite amamiliyari y'ifaranga kuri konti. Ariko igitaramo kiziramo n'inoti nimwe. Urugo ruza rwama rumera neza. Mukaza kugira ngo mujyamishe miliyari kuri konti. Kubera ko dutegereje Kristo. Maana mioyo yetu tafurahia kuwa tumenitumaini jina lako zuri. Haleluya! Haleluya! Twongera tuzamura patira pi pasime. Niwe shingiro ry'umunezero w'iteka, nta wundi mugisha wo kwitura. Kristo yaduhojeje amarira yose twarize, yujuje imitima yacu ibyishimo, yatanze ubugingo bwe ageze. Ubwo yishize w'ibyaha benshi. Haleluya! Haleluya! Diba! Diba! Sika! Wankucuranga nkagasirimba buke. Preze, uzi ko ari we watumye tuza hano. Turi kuri audience. Curanga igisirimba wihuse. Utanga umwanya. Ariko be yawe. Ay. Nukuri kw'Imana bino bibaho. Kandi birakora. Ntabwo ari amakuru y'abakecuru n'imigani y'abapfumu n'abakonikoni. Ibi bintu bigira imbaraga. Bana we. Biza biguheza agaciro ukagira amahana mu bantu.
muzane ibitunga hano mbereke, muzane ibitunga dutanga isadaka. Bwana sifiwe. Ndatanga ituro ariko ndabanza mbasabe duhe Imana icubahiro. Gicu. Perezida niwe igitaramo yatangiriye hejuru, wihangane. Tuzamura amaboko duhe Imana icubahiro. Haleluya! 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 Noneho nanezerewe. Umutima urambwira ngo mpereze ndutira gift. None ga namwongoreye muhobe ndamubwira ngo nguhaye gift. Siko nakubwiye. Ndakongera. Bwana sifiwe. Kuko Imana yatugendereye ikamuzana, ndamukunda. None ndaguha igitenge cyiza gishasha. Yesu aguhereze umugisha. Beya ndamukunda ariko ibintu z'abagabo simbizi. Ariko ndabwira mwene data, uriya tubana mu rugo niwe wa mbere ku myenda. Noneho arebe uko utazokugenza. Yesu abahereze umugisha. Mukomere Imana amashi ku bwa Kamariza yewe. Dufite konseri Gisubizo mbere yuko bagenda. Waramukije mugenzi wawe ukamubwira ngo Gisubizo ifite konseri, wamubwiye gutyo ukabivugana umutima mwiza. Bideri twavuganye kugira ngo haguruke ntimugire ikibazo. Ntabwo twavuganye rwose kubera ico twavuganye nawe. Njega ndi pasiteri sinubikora ngo mpagare ku muntu umwanya munini. Twavuganye kandi niyo mpamvu ndiko nkora ibingibi byose kandi nabimubwiye ko ari byo mbanza kunyuzaho. Ariko nanze ko bajimi baza hano kuko iyo ntaza kumuhagurutsa bajimi keruka bari hano. Dufite live recording izaba ku itariki 18 z'ukwezi kwa 12. Hazaba ari ku wa 4 nimugoroba. Iyo konseri ntimeze nka zijya tuza dukora ngo tubatumire cyangwa ngo baderike na Bonere bagende batanga ama invitation. Oya, ni konseri ifite abantu babaze. Ni ukuvuga ngo utarwanira invitation yiwe tugisoka kuri wa muryango tazaba muri iyo konseri. Mu mwanya nyuma turiko tuje gusoza ndabasogongeze nk'ibitero bibiri by'indirimbo tuzaririmba muri nyinshi tuzaririmba. Mwumve ibitangaza byabaye. Mwanyikirije. Bwana sifiwe. Invitation imwe amafaranga make iri kwigura ni 50,000. Gile wabyumvishe gile imwe kirahera ku abona abantu wewe urampa nka 500. Urampa ngahe mama we? Arayampa abajije umugabo. Mwebwe ho murampa nka 300. Nukuvuga ngo invitation imwe kiragura 50,000. Impamvu iri kwigura 50,000 ni uburyo tuzayikoramo. N'abantu bari limit. Kandi ayo mafaranga si menshi ku muntu ukeneye gushigikira Gisubizo. Ntabwo aba ari ikiguzi, ni uburyo bwo kudushigikira. Sari irakodeshwa, ibyuma birakodeshwa, budget aba ari ndende. Umuntu wese ukeneye kuzaba mu gitaramo, reka mbereka bagamurebe tihaguruka. Bone, Deri, muhagarare hano gate. Haguruka. Alexi, nimuhaguruke. Ko murabona aba bagabo ko ari 5, 1 2 3 4 5. Ko murabona bari abagabo ahantu muzahurira mu nzira uzamufata ukuboko umubwire ngo dukeneye invitation. Azama yiguha kubwire naho wohereza amafaranga. Bari abagabo nutababona njewe uzambona azampamagare igihe cyose azakena cyangwa uyu mugabo witwa Muramira haguruka wa. Uyu niyo muyobozi. Naje muzaduhamagare invitation zizabageraho. Imana ibaheze umugisha kuzumva. Couple. Abantu bafite couple twakoze discount cyane. Ku muntu ufite couple tuzakora 70,000 invitation ku mugore n'umugabo. Niko twakoze. Kandi amakuru mbaheze nuko zigiye kurangira abafite gahunda. Mwihute. Reka dukomere Imana amashimwe. Imana ibagire neza. Duti ngahe ririmba indirimbo ya Beya. Dukomere Imana amashi cyane. Reka twakira umuvuga butumwa wacu. Ndaza kubabwira konseri ya Alarme. Alarme ifite konseri ku cyumweru le 30. Nejo ni ku cyumweru nk'uyu munsi. Amatika ari hariye.
umuntu utazaje gushigikira alarume yeme sinzi ikibazo azaba afite. Ni ukuri kw'Imana akuba afite indirimbo nziza yemwe. Juru we tegeka byose biremera. Juru we tegeka byose biremera. Ijuru ryambereye ryagakiza. Iyo ni alarume yaririmbye gutyo. Ku cyumweru bazaririmba gutyo n'izindi bagize iminsi bategura. Muzaze tuje kubashigikira, gushigikirana ni byiza.